kublai ga janmit ko sup ukmen ya gi perlok ro na du gi khasi jantia gi kero nga to iberti nga to pendap lang muksor hijau por laman kamu managing director yang ke MPSS Security Agency ko em ini that mutlong si pramer West Santia Hill District ko wi kwa ong wa dat em gi won gi kon samla du gi kin thai gi chenrang yu em po rilum khasi jantia la ne kam jo karo ina gling i pdiang sam hai phi hijau por la plai ka form du ka later yung manawon ru usnam arjara sam telat em gi won gi kwa ye gi wan chakman na ye bu yo ga form ye bu wan chim ta ha hayau thume aga cyber go bertuit ka Kotkif studio kumar percha la na opposite yang gani ka new restaurant hejo ipor le ye bu wan chim ye ga form ni halat mo mon sia di khajak atiak ne chapo ka te cyber go bertuit i langstang cyber cafe hejo ipor le ye bu wan chim ha training center that mutlong si pramer West Santia Hill kawi kwa umur ong wa bun ki kon klon ki wo komen po YouTube wa hau pelai ki video jo ong ki hamlai ka to mi okre yoki kawi usau si ong hau pelai ki post yu am number phone yang pelai ini por dep MK mi khat san ngut sora duna ki wan ini tiyaw dep MK mi ha silong ka wan nyaut prangut duna ki wawan heju por le katte bitit anang pelat posi de mem phone gi dekat ogam te jalan em gi won gi kwa kre kwa ki snau ha karpat kim to u jubab klur mar ne u komen klur mar po YouTube kam gitu gi jaj komen yang pi de la em gi won gi kwa ye gi wan cham ba nga direct ne ye gi phone nga le ko number phone u ye i piu phone pra nyau pra arsan kende ar hejui por le yung sar w phawa man kamu advisor yung ga MPSS bouncer uni to opai ekini ki duty ki ule kam chi fit ki yaw khwe ki function ki upher ka to kamte te la em ki won ki kwa ye ga MPSS bouncer le ka tu le ye phup sia de go phone bi how w phawa le ne hejui por ga tu ke yung ga bouncer MPSS bouncer ketum ye de tulok ketu to lai ki yo ki lai yo de nong sngi ami poro he nong sngi ami poro dunaga nong sngi de yong security wan temut ketuan temut de ketulok yang manai yo de kete to na geling yong i wa nam yo jingkermen ni hawa pan jingrap no sarkar de pun ku kular tang wakat ka man hikate pu em regarwon won ge jingrap hakata thau training he tai nang bun ku sai bi la pala la ne thop lak thop ti kat kon bor ye tenga na geling ko nga ke ye khubor mu ong ni ko por wa i kon sam lam ho do jingkermen hawa lai phi chagi minister la ne chi MLA MDC de yo we phi wa duna ga kam ga ja ka do kam te i na geling yong i de bon ba ku de yo de hajar mu khna de yo kre tang kular ni phi na geling office yong i mnu de kular phi ni ba kam ong no cabinet hati chkhlo tamu tarwa dai tamu te to gu saja dekat ogam te nagiling yong imur kat kon boru ye uyirap pan yo kam yo jam gi kon kam tam hagi ni sngi ku kat ni bun gu im hagi kam di bhang di rok hagi kam di kiet hagi kam ye khle hagi kam kan thai bun gu uin chawa chanen dengan nagiling yong ngale man chwa daman ka pulit battalion yong ga 5th battalion de perkhat ngala dan ne apo battalion pen yo nga kat ka man da mut nga chong la ta ba man lam pha tang perkhat nam ta ga jat guru yang inum ta ga im ga yak jat guru yang ni ini tidak dari sanya lega po police battalion dewan ra ai ni ga thau trin yang bu am ni dekat kamu man kat te po rilum jantia temu nang du ni ga wi yang i to dari register da timit ke sarkar ni yang i to dari recognize da ka hum police corpsman of Meghalaya i da e sarkar i bor ga i ho thap da am kiwon ki kwa security personal security le ye ki da kwa ki da ki ini giwa yang cabang dan lagi yang am security le ye le lagi am kat dan le kwa ki dagi on am le ye dan kwa ki na duki cleaner ki security dan lagi kiwon ki thau ki ina geling imut ida bor sarkar i wo kam jam na banta ki kon klor ki yong i dengan du ite don hi dan kwa de bon pentin khuble ki perlok pediang sau hai phi
wan hi chini ka training yong MPSS security ko em hathat mu thlong si Pramer West Jai Hill district khuble chibun Jai Hind